nhlekani Afrika ai ingatoze karala na Amerika sele yini na osase muna sona ko FM teka ku cina nyana ka Amerika na Afrika Dzonga nhlekani ka nhlekani mingiselo mina ku hlekanisa ku nga ngisela xitichi xi Kongo ba khoningiselo la Gauteng Mpumalanga Northwest Limpopo kumbe audio streaming ya mgana londonfm.co.za mina ni khalanga Pet Mathebola ningwana ri simatwa jimo xitlango maxingirtano wa chachana makunelo wa ndandadzi lava ku ibula mina na wena namuntlha ni kombele siku leri ka muhumelerisi ku ai buleni kusukisela sweswi ku fika hi awara ya 2 kumbe ku fika hi 10 timinete ku nga si ba awara ya 2 nhlekani lowu wa Xikwembu leswi nga ta ndzi swona hi leswi eka 30 wa timinete leto sungula na ku tatwa timhaka ti kumbe ti leti mi nga na tona ngopfungopfu leti khumba kun'we hikwala ka miganga leyi mi nga ka yo hi ndlela yoyoleyo ni kha ni chayela siku rin'wana ni vona laha Giyani College ku nga Tshwane University of Technology ni swi vona hey ku le ku tirhiweni le murhangeni man ku na vanhu va tirhaka ma le ku tirheni na maka mi kuma mintirho hi le murhangeni wa swi vona ku le ku tirhiweni swinene kambe ke la ta ku hi twa timhaka ti kumbe ti leti mi nga ku mi khome tona ku fika la ka hafu ku bile awara ya 12 ivi hafu ku bile awara ya 12 hi ta va kha hi languta hi timhaka leti ta ku majala ma maka Nzimande lama ma ri a eSwatini ma ri hayi a swi tshikeni swo apila mani hi vuya hi ya langutana na milandzu ya hina ha vuya hina se ni mpela swi nga leswi va vuya hi ravumbirhi va ta va ri kona la Afrika-Dzonga se i tin'wana ta timhaka leti kumbexana ni nga tsakela ku twa n'wangulo wa n'wina ka tona kusukisela hi hafu ku bile awara ya 12 mi ri yini timhaka ta vumbhoni lebyi nge le ku nyikiweni ngopfungopfu eka tikomiti leya ya nkarhinyana hambi ku ri le ka commission leya Madlanga ku ya hi holobye wo khomela wa maphorisa va ri leswi swi nga endliwa hi ka Lieutenant Nhlanhla Mkhwanaza va fanele va nga swi ndlangi na ku maambalelo ya muxaka luwa i maambalelo lama ma ku komba ku kumbexana ma na nxungeto wa ku nga vutliwa na mfumo kambe n'wana wa ku i uniform leyi va yi mbalaka leya hi masiku ni minkarhi se hi ta tsakela ku twanana ka swoleswo kasi yin'wana mhaka leyi hi nga ta tsakela ku twa yona hi yaliya ya ku kahle khale ka holobye wa swa timali Des van Rooyen vo vona badi kumbe ko teka yini ai kona ni vula ku holobye Des van Rooyen vona badi kumbe ko teka yini ni la ku twa ka n'wina se ni ta tsakela ku twa n'wangulo wa n'wina hi ku tolo kunene hi kha hi vulavula hi ku se va thoriwile tanihi ximakonkulu wa MKP kambe yo vona tlhelo ko pfuka na mputi va twa ku a va thoriwangi mani Colleen Makhuvele va tlhelerile kwala a na swi sunguli phela ma swi tsundzuka loko va thoriwa ku holobye wa swa timali a swi hetanga na masiku ya 3 muni swi xaxa kahle vo vona badi munhu leri ri fanele ku ri ya hlambiwa nkulukumba Des van Rooyen ni vula vo vona badi loko ku ve a wu tshembi twana leswi good enough Mashego a nga vula swona tolo u te MK Party i vandla ra Tatana Zuma leswi vulavurile la ka nongoloko leyi ku ri i vandla ra Tatana Zuma na n'wana wa yena Duduzile Zuma vanhu hinkwavo lava ku ri va le ka MK Party va ta fika va ta ndlula ku ta nghena van'wana ku ta huma van'wana munhu wa ku ri u tiva kahle ku ri a nga swi kota ku xava movha holobye Des van Rooyen vona badi kumbe ko endleka yini ni la ku twa ka n'wina se ni ta tsakela ku twa n'wangulo wa n'wina hi ku tolo kunene hi kha hi vulavula hi ku se va thoriwile tanihi ximakonkulu wa MKP kambe yo vona tlhelo ko pfuka na mputi va twa ku a va thoriwangi mani Colleen Makhuvele va tlhelerile kwala a na swi sunguli phela ma swi tsundzuka loko va thoriwa ku holobye wa swa timali a swi hetanga na masiku ya 3 muni swi xaxa kahle vo vona badi munhu leri ri fanele ku ri ya hlambiwa nkulukumba Des van Rooyen ni vula vo vona badi loko ku ve a wu tshembi twana leswi good enough Mashego a nga vula swona tolo u te MK Party i vandla ra Tatana Zuma leswi vulavurile la ka nongoloko leyi ku ri i vandla ra Tatana Zuma na n'wana wa yena Duduzile Zuma vanhu hinkwavo lava ku ri va le ka MK Party va ta fika va ta ndlula ku ta nghena van'wana ku ta huma van'wana munhu wa ku ri u tiva kahle ku ri a nga swi kota ku xava movha mundzuku u ta swi kota ku hakela ka tin'hweti 50 ya to kumbe 60 ya to ya Duduzile Zuma so ku humesiwa ka Makhuvele ku nghenisiwa Des van Rooyen swi toloverile swi vonile ku ri vo matala va MK Party yi ve na matala va ku tala ngopfu loko u nga hlaya history ya yona ta ku tsundzuka ku ri kumbe MK Party na
khume ra malembe kumbe 12 ra malembe loko languta vo matsalwa mara ku ina malembe mambirhi manharhu i ri kona so leswi va Jeff van Rooyen na ye a ku laveka a ta famba teka payslip ya n'hweti leyi a ya xava movha hi ku ri loko a nga endla swa ku fana na leswo tin'hweti timbirhi tinharhu loko Jacob Zuma a tlhela le Burkina Faso nga mi byela ku ri na we ku laveka u huma mi ta nghena mani ku ri ti-portion tin'wanyana ti vekeriwa vanhu van'wanyana eku heteleleni inkwerhu ya tiva ku ri munhu wa ku fanele ku ri ta matsala wa MK Party ku ta va ku ri yena Duduzile Zuma lavan'wana lava va qhuva nkarhinyana mara va nga swi koti ku ri va ta khoma ku ri munhu a ta khoma ka MK Party i Duduzile Zuma na Duduzane nkarhi wun'wana u ta huma na u ta tlhelela na yena a ta khoma MK Party maswethu se i mhaka leyi ku vula se ni na ta ku na n'we mi nga swirho swa MKP nghena kusukela hafu ku bila ora 12 nghena mi byela kahle kahle ku la ku endlekeni yini ku ye mutini wa ka n'wina kambe van'wana va ri i maendlelo ya kahle ya ku president va teka xiboho ni vula president Zuma va teka xiboho a va loko ku laveka ku va teka va ri na khale hambi ku ri timhaka ta loko va ha ri president wa tiko kumbe wa ANC loko va vona ngati swilo a swi fambi kahle va teka xiboho a va nonoki loko swi ta kwalaho santi ku ngomeri yini mingisiro me seke i hoxa xandla hi ndlela leyi 0860002543 kumbe kandziyisa rito ka 0657443911 hi khume timinete u nga si ba awara ya mbirhi ta va kha hi rhurhela executive mayor wa Vhembe va ri va na ntirho wa kahle swinene wa timhaka ta ku khumba vatsoniwa se hi ta twa ku ntirho wa koho wu ta va wu teka xivumbeko xa muxaka wihi ku nga hi mundzuku le ka minga leyi se hi ta va kha hi bula na vona hi twa ku va ri ku endleka yini ngopfungopfu loko ti khumba vanhu lava va nga na vutsoniwa i timhaka leti faneleke ti vulavuriwa hi ku i van'wana va vanhu lava xaxametiwaka tanihi vanhu lava kandziyeriwaka eAfrika-Dzonga se ta teka riqingho rerane endzhaku leswi Palamende ya rixaka leyi i Afrika wa vulavula. inongona ku Afrika wa vulavula ka Munghana Lonene FM makomba ndlela 0860002543 lowu nkarhi hi loko ni lava ku ta twa ku hi committee timhaka kwalaho nga ko minjhani la ka matsakani khesile ku mi yingisela Munghana Lonene FM nhlekani hi ma mukerele Munghana Lonene FM nhlekani Ayi mnjani? yo mi juma na Sorry Butete. mi rini we Kona. Butete ni la ku landzelisa ka leya ya last week loko ku vulavuriwa hi ku nhlayo ya vabohiwa lava nga tala makhotsweni mani. ya Butete antivi kumbe a Limpopo swi na ku hambana yana le Gauteng. Mara lexi nga kona i ku nhlayo ya vabohiwa nkarhi wun'wani yi nga hunguteka hi ku ku na vabohiwa lavo huma ematikweni ya le handle hambi sweswi ka mahungu ne va hlayini ku ra ka fisiwa ku ri na operation ku khomiwe vanhu vangani. So lexi nga kona ko tala vanhu lava loko va khomiwa hi SAPS va famba va yisiwa a prison munhu i tata a khoto maybe a nga tshama 2 months a jele kumbe yini va nga ri na mali yo hakela maphorisa up until a kuma mali kumbe family mi kuma ku ri organize mali va n'wi hakelela ku ri ku a kota ku tlhela a vuya kwala instead loko a khomiwa deport wa famba a tlherisiwa ka rikwavo la huma kona loko lana a nga na maphepha xiphiqo xa ku rhwala vanhu va tlherisela ka kwawo i mhaka ku loko n'we mi va chicha loko mi kha mi vuya mi nghena ti-toll gate na yinini na vo ve le ku vuyeni hala masin'wini mara still i ku swa teka Butete lava va ti lungisa va kuma taxini va kha va ntirhweni va ti khanikela va ti fida hi voxe and then va khoma va pfalela for 4 months yaleyo va ku sithi xi fanele xi va fida ma swi vona xi va accommodate in that time na mitu ni vula ku ri ku hunguta nhlayo liyani loko a na yin'wanyana ndlela yo langutisa yaleyi ya lava khomiwaka va khomeriwa maphepha ntsena na mitu le boto wa mina inkomo enkomo boto wa mina khensa swinene 0860002543 yi mani ta ri teka riqingho rero ni pfumeleni sungula ni hundza hela Hungu leri ri tisiwa eka n'wina hi MEC wa Ndzawulo ya Dyondzo Xifundzeninkulu xa Limpopo Mavungu Lerole Ramakhanya. Eka n'wina class of 2025 ni mi navelela mikateko loko mi kha mi ti lungisela ku tsala swikambelo swa n'wina. Hina va Department ya Education a Limpopo hi tinyungubisa hi n'wina. Ha swi tiva ku ri mi tirhe kahle ka lembe leriwani ende ha swi tiva ku ri n'wina mi ta pasa. Ka vatswari na n'wina mi tshamaku na vana ha kombela ku ri mi va seketela nakona mi hunguta mitirho ya ku tirha la a kaya. Loko mi kha mi va seketela mi
mi vona ku ri va tirhisa tithekinoloji leti nga pfumeleriwa. Nakona ha kombela ka van'wamabindzu va titaxi na va tithavheni ku ri hungutani huwa ku endlela ku ri ku va na kurhula va kota ku dyondza kahle. Ka n'wina class of 2025 hi ri tirhisani maphepha a malembe lama a nga hundza, nakona mi tirhisa tipulatifomo leti nga pfumeleriwa. Mi nga yiveli i vumundzuku bya n'wina. Ha khensa ka va swikolo, ka vadyondzisi nakona ka ti-SGB hi ku ri hi tshama hi kha hi tirha swin'we mikarhi hinkwavo. Class of 2025 ni mi navelela mikateko. Khensa swinene MEC, khensa swinene MEC Wandawula dyondzo ya masungulo Limpopo, MEC Mavhungu Rhurhela Makhanya. Va kha va tisa hungu rorolero hi ndlela yoyeleyo. Loko va ka va vulavula hi wa swikepisanini leti hefele loko ri pela dyambu ku nga ta twa va kombela va maseve xiteji ni nga hi vona. Ai mane amukela miyingiseri nhlekani. Hayi khalanga mjani. Buti wa mina hi pfukeli n'wina minjhani? Hawa pfukeli. A khensa buti. Khalango ku na timhaka timbirhi ni la ku vulavulaka hi tona. Yo sungula hi leyi. Yeah. Vanhu lava taka kwala ka nongonoko mara especially vayimeri va mfumo va nga va timeyara, va nga va tikhanselara, va endla switshembiso leswi nga endlekiki. Se va tlhela tsandzeka ku swi humelerisa switshembiso sweswo. Hi nga va endla njhani xivutiso xa mina lexi nga na xona minkarhi yin'wana? Because ni vulavula timhaka leti hi ku yini na a ku na munhu lava byarisaka vutihlamuleri ka swiboho leswi va swi vekaka kumbe va swi vulavulaka kwala ka xiyanimoya lexi yingiselaka hi mamiliyoni na mamiliyoni ya vanhu. Ta mi nyika xikombiso. Mi nga se nyika xikombiso. Mativa loko swi ze swi vuriwa ka xiyanimoya ku tlhe kumbexani ku va va vulavulaka, swi nyika vaaki matimba ya ku va kota ku swi tiva ku veri yini MEC Pat Mathebula va vule leswi na leswi na leswi. Leswi swi vulaka ku loko va nga ha swi endli ku na loko kumbe va nga macha kumbe va tsala mapapila ya swivilelo kumbe ku tlhe ku vuya moyeni wa luwa va vula ku hey siku rin'wana ku tshame ku vulavula swimanimani MEC Pat Mathebula va ku lava ku ta ndliwa leswi na leswi na leswi a swi endlekangi. Ma swi vona? Ivi na hina hi ringeta ku va lava hi vuya na vona handle ka sweswo. Loko sweswo swi tsandza hinkwaswo a ni n'wina mahlawula ndzhaku ka malembe ya ntlhanu ama wa vhoti. Okay. Ni vula mhaka leyi na mi twa ka sweswo. Ni vula mhaka leyi no khensa ku mi ta va mi ri na executive mayor Freebaton sweswi mi ngete 10 to 2. Hi ku project liya yo khumba ka Mphambo, Xikamani, Bolweni, Xihosani, Kumpani, Mukhomi leyi va ngete ta yi herile hi July a yi helangi na sweswi leyi nga sungula hi 2021. Project ya yini ya mati na sweswi va tini kwala moyeni va ta vulavula sweswi va nga swi vulavula va ku yi ta yi herile. And mi nga mi nyika information yin'wana ya ku ne le ka palamende a va vitaniwini hi Scopa hi July. Va ku project ya leyi yi ta yi herile end of August hi 30 ta August. Na sweswi ni vulavulaka a ku na humeso a mo fonela hosi Xigamani va byela ku le ku nweni ka mati na ku ha mati lama nga kona. yo hlupha hi ku ko fana na namuntlha loko va kha va ta a ni ri loko i fika i vulavula na munhu leswi mi nga twananangi ku swona va swi vitana ambush journalism, and ambush journalism a yi veki ka xiyimo xa kahle, kambe hi nga va rhuma loko va tile ku hey veri ku na leswi va swi tiva ku swi tiva mara a ni no vula ku a ni vona va tela leswi hina hi nga va rhambela swona swa project ya leyi hi va rhambelangi swona. Se leswi swa ku i fika munhu loko i n'wi rhambele leswi i n'wi vutisa leswiya hi xiteki xa mahungu va swi vitana ambush journalism, and ambush journalism a yi tali ku hi vuyerisa mimbuyelo leyi lavaka yona ya ku va hi anamisa miehleketo for vaaki. Mi ngo kuma se hi tikuma hi ri ku holoveni hambi sweswi mani executive mayor ya munhu wa ku kumbexani va nga holova na munhu no vula swi tala ku helela kwalaho. Ivi number 2 ke ni ta nyizela van'wana. Number 2 hi leyi ya tihosi ta hina. Xin'wana xi tsandzisaka nhluvuko na ku swilo swi kota ku fikelela eka matiko lama hanyaka mona i ku tihosi ta hina a ti lava ku tsundzuxiwa. Loko vona vo boha xiboho va lava ku munhu un'wana na un'wana
a xi teka the way xi nga xiswona loko wo yimisa voko u vulavula swin'wana hi leswiya swa ku ve ri u thola hosi u sukile hi leswo swo kahlekahle eka minkarhi leyi hanyaka yona ti-development a fa ti ri kona kwahala makaya mara tihosi ta hina lexi ni nga xi dyondza mina a ti la ku tsundzuxiwa na tindhuna ta hina a ti la ku tsundzuxiwa xo hetisela i ku kambe kumbexani loko mo tin'wani tihosi a swona hi ku tin'wani ti ta va ti kha ti hoka njhani hi ku hina laha nhluvuko wu le ku ndlekeni hi lowu na lowu na lowu loko va hi tsundzuxa ha swi teke na nhlokweni ma hi ngo tin'wani ya tin'wani tihosi ya a ti la ku tsundzuxiwa loko mo langusa matiko ma na swidyondzeki swo hambanahambana leswi lavaka ku hoxa xandla hi ku pfuna xin'wana lexi karhataka i vudyelo khalanga xin'wana na xin'wana ku rhangisiwa mali hambi u khala u pfuna rixaka u pfuna na tiko rero u hanyaka ka rona loko vona va nga vuyeriwanga a va swi lavi ku ni nyikeni xikombiso hambi mi nga vuli ku kwihi kambe ni vula ku ni nyikeni xikombiso xa ku i la ku pfuna rixaka hi leswi ivi vona va ku va lava lexi ni nyikeni xikombiso xo swi ni kota ku swi twanyana mec bioscope makamo a va chavi ku ta moyeni hi nga va vitana hi ta tshama na vosiku rin'wana hi ku ve ri tihosi ta va xanisa vanhu hala kayo khalanga ni nga mi nyika swikombiso swo hlaya ni lava ku sungula bindzu mo ni mi nyika xikombiso lexi ni lava ku sungula bindzu sweswi mina ro karhi and then loko ni sungula bindzu rero ni va kombeta plan ku plan ya mina hi leyi but before you unge se yi execute no yi execute plan yaleyo va ta ku byela ku va lava plus minus 20,000 va ku ya yini ya ku pfula nomo ku hava ku ta ya mahlweni ka hosi just like that hayi a ni mi byele koko a ni handla ku boxa mavito hayi mavito a swi tshikeni hayi mina tihosi a ni swi lavi ti poyeriwa no lava tihosi ti mara tiso o mhaka i ku nhluvuko u kona vanhu lava va kota ku hluvukisa va kona mara unfortunately tihosi tona na rona ti na xandla tin'wani ta tihosi ti na xandla eka mhaka yaleyo i nkomo khala ni vula mara 20,000 ve ri va la ku tsala rasiti ya yini va kha va la ku tsala rasiti ya yini loko ni niki 20,000 hi yo mhaka Afrika-Dzonga a yi ri ka leswi leswiya va swi vitana grey list swa ku timali ti huma ti nga tiveki ku hi ku a ni ri loko ri n'wamabindzu loko se humesa mali yo fana na yale ya xitalo ya 20,000 lava va xibalo va ta la ku tiva ku a yi tirha yini 20,000 leyi hi ta kota ku vona ku xibalo a xi fambafambisa ku yini mativo se loko ku ri ku yo ngungumela kunene ni vula ku n'wina mi tirhaku na tihosi hi byeleni mi va mi kha mi lava ku mi fika mi tsala rasiti ya yini kwalano mi ni vula ku rasiti mi va mi tsala ku yini ku na kulukumba un'wana a hi tsalela tirasiti a xikolweni a hanya nthomo a va n'wi vitana rikhotso GE a ri na matsala handwriting ya kahle ngopfu lava nga tshama va hindza hi kona a ta komba ku lawani ya sports leyiwani ya yini ya arts and culture yi kha yi tsariwile laha ka rasiti leri se leyi 20,000 a yi ta va yi ri ya yini a hi mi twaneni miyingiselo mina 0860002543 kambe sweswiwani a hi sungula ni tsutsumela leki nga na mixo justice machines ya mixo hey ku na hungu rin'wana ri nga vuliwa hi president la kumbexani na rona ni kombela ku muhumelerisi loko a ni tshembi ta holova ku na hungu rin'wana ri nga vuliwa hi president la ni kombela na ro hi ringhenise vakayini no kombela hi ku leri swi va ka swi vula swi na nkoka ngopfu president laha veri no kombela vavasati hluvukisani vavasati kulobye ni vule swona ni Dr. Marinki ni vule swona musine munhu wa vunharhu musi loyi va ku vavasati hluvukisani vavasati kulobye i president Ramaphosa va vulaka sweswo se ni kombela ku na yaleyo hi languta loko hi kha hi nghena la kasi ya vumbirhi leyi ni lava ku hi languta yona ni lava na n'wina mi nga swirho swa MKP hi byeleni va hi swona leswi mi swi lavaka ka vandla ra n'wina leswiya hi leswi ni lava ku hi bula hi swona hi mitwa ka 0860002543 hi ndlela yaleyo na vumbhoni lebyi byi nge le ku nyikiweni loko hi kha hi languta ka timhaka ta mintshamo liya
ya madlanga ne le ka ad hoc committee hi ndlela yeleyo se hi lani hi nga kona mingiselo Munghana Lonene FM nomboro i 0860 002 543 na majala ma ka ndzimande na vo va vuya Afrika-Dzonga hi timhaka leti ta ku ta langutana na milandu ya ku tengiwa ka ku dlawa ka xiyimbeleri na munghana wa yena aka se n'wina mi ri yini ka mhaka yeleyo nomboro hi leyi 0860 002 543 na ri teka riqingho rero mani vhani ni nga ha heti nkarhi ni teka leri ka mingiselo loyi ni hlekani Aye, Butet. papa Mpfukile. hi pfukile hi nga vona buti Kwa mathanzima ka madonsi la xitaseni. hey vatanzima na aye vatanzima Se ma vona nda ku angula ka le ya va ehleketeriwa lava va nga xatini lava. Ya. Va fanele va kombela ku vuyisiwa hala kaya hala. Va ta ma va ni la ku kombisa swin'wana ku ndhawu yo fana na Swatini na Zimbabwe a hi tindhawu to u nga trailer kona naswona se va hleketa ku vuya kaya le kasi a hi le creche leyi mi vula yini loko mu ka hi le creche mata le a va nga ta leswi xiboho xa vona va ku mi vuyi hala yambe mi vuyi hala se va vuya hi ku swi vona ku hi le jele va na tijele swa teni ma ni twisisa na mithu a hi le creche a ku hori kona hi lero fana na ndhawu ta hala vo Zimbabwe halani ku bantu ta kona u fanele u swi twisisa ku ya u tlhe a wa la ku tlhelela loko u nga hala kaya se ma vona hina na South Africa lawani we ku wena u dya mukapu we exikolweni lero loko vuya wa lo tlhelela wa tsakela no tlhelela mundzuku ana ku byela va kombela ku vuyisiwa hala kaya va ta badela va ri hala kaya va swi vona ku le ku ndzima le se mi vula ku avo lava ku vuya hi mhaka ya ku bona va lava ku mnandzu lowu tengiwa emahlweni vo vuya ntsena hi mhaka ya ku heyi khotso leri va nga ka rona ra tika ri tika mpela mara kuve mathanzima n'we swi tivela kwe mina na titiva ma vona vanhu lava va nga le Swatini loko va ri le kaya va lunghi ngopfu ku fana na lowu mazimbabwe loko va ri le ku hava vutsotsi leyi mara loko va tsava jeff va nghena lahawani va vhela byi sungula va ri lava dyela loko va ri khotsweni na metweni se la ku hori kona mativi lama Swatini na vo Zimbabwe na metweni papa na metweni a khensa mathanzima 0860 002 543 nangona ku Afrika wa vulavula eka ka Munghana Lonene FM ya amukele n'wana mingiselo lo nhlekani aye minjhani e pfukile minjhani papa okay ni kombela ku aka leyi ya lava ku vuya va le Swatini ejele leyi yi nga leyi na talanga ta fana ni ta hala matikweni ya le handle a ti fani ni ta la kaya hayi ku vo twa va lava ku ta tengenana e xiyimo xo tika eka tijele tin'wani loko u khomiwile efemeli ya wena yi fanele ku tisele swakudya ku phaki swakudya so va swi vona ku ri i khale hi ri ndhawu leyi ene family ta a ti humeleli kahle swakudya lero swi nga endleka mi kuma ku vo hanya hi ku siyela hi van'wani lava nga koho kwalaha ene a va swi kambe loko mi kha mi vulavula mi kutani phela mi vula njhani ku na kwala Afrika-Dzonga ve ri swi le ku tikeni vanhu va tlela a dibedwanini rin'we un'wana a yisa milenge hala un'wana a yisa milenge hala hi leswo roxa hi le ka va makhensa ri xiyile laha Afrika-Dzonga khotsweni se mi vona ongeti mhaka leyi mi taku na yona yi nga ri na ntiyiso yo hi twa tani ku ri yini ntiyiso a ni na ntiyiso ngopfu mara vanhu va lava nga tshama va khomiwa matiko walamo va hi byela ku swi njhani eSouth Africa swa antswa ni ri nimpundzu u ta phake swakudya breakfast ni fika se le a swi kona loko u dye breakfast u tisela hi mutswari kumbe hi xaka loko ko va nga ku nga ri na munhu wa ku tisela something lero u n'wi dyi nchumu u to zuteriwe vusiwana hi loyi u nga na yekwa ma swi vona na mina I can see there's all good. ku khensa mina buti wa mina 0860 002 mina ni swi teka ku kumbexana va nga va kha va twisisa timhaka ta ku tanihi tiko
ku fanele ku langutiwa ka timhaka ta ku langutiwa ka timhaka ta ku tisiwa timhaka ta vululami maso mani hlekete ku va swi langute hi tihlo rero ku nga va ku ri xiyimo xexi mi vulavulaka hi xona mingisiro wa mina i tin'wani timhaka musi 0860002543 ku na xivutiso hi xexo maka ni lava ku ta twa na n'we mi nga koko a ni swi ku ni ta lava ku ni vutisa n'we vaxisati ku hi fike njhani ka ku president va ze va ku vavasati hluvukisani vavasati kulobye ku nga va ku ri ku mhaka hi fike njhani ka xiyimo xexolexo hi ndlela yaleyo kambe hambi swi ri tani a hi tweni n'wana mingisirelo ni hlokani Councillor. Aye, papa. Lupukile. Epukile ngo. Na kholela la Bushbuck Ridge la. Aye. La mga councillor yako. Mina kyangu la kale ya prison system cause ayile ku itireleni la South Africa. Loko mo cheka ku ri la South Africa prison tako munhu o tlhelela jele time and again. Hikule u tshamisekile va na ti-cellphone ni swi vonile na ka media ku ri van'wani va na ti-cellphone ku nghena swo tala mara ti-prison ta outside ti le ku veni so ku la kahle system leyi nga la South Africa yi le ku yi tirheleni Mr Khalanga kambe mi vula yini loko mi nga yi le ku tirheni hi vula ku vanhu munhu u hona namuntlha 6 months wa tlhelela after 6 months wa hona for so kahle ngaku lifestyle leyi le phakati indlula lifestyle halani because la hantu u fanele u tiendlela ku ri kota ku dya so le wa swi leswaku na breakfast u na lunch u na dinner van'wani va tlhela va mbala tinguvu leti tlulaka ta hala handle so kahle a swi le ku yi tirheleni Mr Khalanga a ku fanele ku endleka yini a vona loko a voko ra nawu a ro tiya prison ku ri ku cinca system kahle this thing ya ku ri va ri i correctional munhu ya ku lunghisiweni a honini a ya ku lunghisiweni a swi tshamisekanga a swi fanele ku ri munhu loko a ya le loko a vuya hala handle ta fika va byela ka hayi le ni nga kona because lava vuyaka le prison va tlhela va vuya hala handle va ta foma ti-group tin'wana ku ri le ku right a nyika munhu system va ku ri loko u ri na nomboro leyi na leyi wa tshama kahle le jele so swi lava kahle ka system leyi i cinciwa Mr Khalanga nametweni ikhethe ngopfu Mr Khalanga inkom 0860002543 nangona ko eAfrika wa vulavula nkarhi i 20 timinete ntsena ku nga se ba awara ya 10 nangona ko eAfrika wa vulavula hi le ka Munghana Lonene FM a amukela n'wana mingisirelo nhlekani ahe tata Ntevuya aye papa la ku hlamula leya va mhani la ku pfuna vavasati kulori vavasati va fane va pfuna vavasati lavan'wana mativa ni twa ngaku va mhani a va pfunani hi ku tala ni a va tlelani hi siwana mani twa papateko na mina a mi se vulavula jumbe n'wi ma vula leswi hi swi tivaka tanani na swiswintshwa hi yo mhaka president va ku vavasati a va pfunani se n'wina mi ri yini loko mi twa ni lowi a mi se vula nchumu okay a va fanele va pfunana va mhani hi ku vona ka mina hi ku va manani hi nawu va fanele va tlela na visiwana hi ku ya hi leswi a na vhela na loyi na yena a vonaka ku a kha a hlupheka a hi nge u voniwa kha a swerile vona va ri na swin'wana a va fanele va pfunana hi ku ya hi leswi va mhani va faneleke ku pfunana ha kona a hi tlheleleni ka leswi a mi kha mi sungurisa swona hi ku hi nga ri swa swi lava ku hlamula xivutiso lexi a ni vutise xona xivutiso lexi a ni vutise xona a ku ri ku hi fike njhani ka ku president va za va ku mi vona ongeti ku nga va ku ri yini lexi endlaku president va za va humesa xikombelo xa ku n'wina va vaxisati pfunanani mina ni vona hi ku va ku president loko va za va vula mhaka yaleyo va rhange va swi kamba ku va mhani loko a kume leswi a nga swi kuma yaloye a nga kuma nchumu a hi nge ni kombisa ku na ntirhonyana wo karhi kumbe ku na ndhawu leyi a va tata van'wani va ta pfuneka va swi vonile ku o tidyela na maxaka ma yena ku ya hi tlhelo ra ku loyi
ku na va ka vona va mani maxaka munhu ntsena a ri wasati kulori o tshiko wa ti hluphekela that's why va za va swi vulavula president number 2 0860002543 ayamkela nungano mingiserelo nhlekani ememkereli kamngana lona nfm nhleka Hlekani bothet minjani? efokele boti mina ke Hlekile bothet. I can Anga kuhlamula ka ya majala ya lava ku vuyiseriwa la South Africa. Bothet mina ni to kalma Ramaphosa la a Gauteng. So anga tindhawu leti ta makhoto bothet a tifani. La South Africa kona ikisi makhoto ya kona ya antswa kunyana. Vena la tinyana hi 2016 evhakele kona a Sathini ndhawu leyi ndzi jela kona baze va kala na ku n'wanyana va pfalela kuti lava hardcore hi ndlela kona va ku hala yani a mi hala yani mi ta helela hale lava ndla ku swa fikri na yini na yini ro a mara ya ku cooperate ku vala ku yela haleni o swi twa ku hayi ya Afrika-Dzonga hayi a swi fani hi marito man'wani hi ku vona ka n'we swi nga va swi fambelana na xiyimo lexi va nge le ku hlangana na xona le va nga kona botete amagreta ku ri a hi lagwenana i xiyimo lexi xi va hlanganaka na xona leni ku hayi botete a ku byela leni haya ni nyikeni xifaniso xa leswi n'we mi nga swi vona mi vone ndhawu ya kona botete lava bohiwa va pfaleriwa kona lava pfalaka kona na madyelo ya kona na la condition kahle condition ai swi avanyiseni a hi sunguleni kwalani ka ku lava bohi va tshama kona ku na yini ku ndleke yini ku ndlise ku yini no ku va ku ri tisele mara a ti fani la compared ka le tahali a South Africa South Africa ti better than letiya kambe xivutiso xi ri ti va ti ndlise ku yini lani lava kope mi ku va ku ndlise ku yini ku va ku ri xinyamini botete okay xo sungula xexo a ku na malayiti na swakudya ku na la ko karhi na ndhawu ya ku swakudya ku fika ita kona yo fika yi hoxiwa le hansi ka nyango ya fika le ndzeni ene leni a va na ti-right leni ku fana na laha wani wa va na ti-right namit dasa van'wanyani botete loko va pfaleriwile loko va vuya munhu loko a vuya la jele a khomuli munhu loyi mi kuma se a nonile na makhwiri a hlanga ku a ri nanini a ri ka vacation kasi ka swa ri ku va a ka a dya kahle ma vo namit ai ya no swi vona ku na xiyimo xo tika kwalano kambe mi swi vitani khesi tlhelo rero mhaka yo tshama xinyamini ya vava ka yini a xinyamini a xinyamini xinyami xa vava kambe mi swi vitani 0860002543 nakona ku i Africa wa vulavula hi le ka Munghana Lonene FM makomba ndlela mi nga rivali ni te ni lava ku twana n'wina laha MK Party i vandla ra Tatana Zuma leswi vulavurile la ka nongoloko leyi ku ri i vandla ra Tatana Zuma na n'wana wa yena Duduzile Zuma vanhu hinkwavo lava ku ri va le ka MK Party va ta fika va ta ndlula ku ta nghena van'wana ku ta huma van'wana munhu wa ku ri u tiva kahle ku ri a nga swi kota ku xava movha mundzuku u ta swi kota ku hakela ka tin'hweti 50 ya to kumbe 60 ya to ya Duduzile Zuma so ku humesiwa ka Makhuvele ku nghenisiwa death fund yi swi toloverile swi vonile ku ri vomatala va MK Party yi ve na matala va ku tala ngopfu loko u nga hlaya history ya yona u ta tsundzuka ku ri kumbe MK Party na 10 ra malembe kumbe 12 ra malembe loko languta vomatala mara ku yi na malembe mambirhi manharhu i ri kona so leswi va death fund royeni na ye a ku laveka a ta famba teka slip ya n'hweti leyi a ya xava movha hi ku ri loko a nga endla swa ku fana na leswi tin'hweti timbirhi tinharhu loko Jacob Zuma a hlela le Burkina Faso nga mi byela ku ri na we ku laveka u huma ku ta nghena mani ku ri
ti-portion tin'wanyana ti vekeriwa vanhu van'wanyana eku heteleleni inkweri ya tiva ku ri munhu wa ku fanele ku ri ta matsala wa MK Party ku ta va ku ri yena Dudu le Zuma lavan'wana lava va qhuva nkarhinyana mara va nga swi koti ku ri va ta khoma ku ri munhu a ta khoma ka MK Party i Dudu le Zuma na Duduzane nkarhi wun'wana u ta huma na u ta hlelela yena a ta khoma MK Party. Ma va maka ko sendla ku twa n'we 0860 002543 leswi swa le mkhotweni na mitwa mo hleketelela a hi tshikini swo hleketelela handle ka yalo ni nga twa ku va fika wa xa ndichi ku se loko va mi ri vambirhi va ta hoxa timbirhi ku swa tiveka ku leyi nghena ku ro sungula ya mani 0860 002543 na ri teka riqingho reri kambe ndzhaku loko ni hundzela Palamende ya rixaka leyi Afrika wa vulavula. Ile ka mgana lona FM ko mandela ku tumingiselo mina n'wana mingiselo lo nhlekani. Mash. Mingiselo minjani? Ngipfukile ngoba. Epfukela khatsa sana mi bela riqingho mirini wena. Mina la ku hlamula ya lava bo vuyiswa hi leswathi. Yeah. Vanhu lava va vuyela ku langutana na voko ra nawu. Ku tala va hina hi nga ku hlamuleni ka ku jele leni la a ku na jele ku na la kaya vo tala va hina hi hlamula ku sweswo a hi ku tivi jele a va nga ta tsutsuma va Brown Mokgotsi loko ku ri ku a ku ri hava jele na wu kona la kaya ene wa tirha vanhu lava va fanele va vuya va ta langutana na yini na voko ra nawu sweswo ku nga kambe mi fike njhani n'we ka ku mi nga pfumeli swa ku kumbexani mbangu lowu va nga ka woho le ka makhotso ya le ma nga va ya ri woho ya va susumeta ku vuya haleni ku tlula ku va va vuya haleni hi mhaka ya ku va va ta langutana na nawu hi ku ntwa vanhu vo tala lava va nga ku vulavuleni va ri ni vula n'wina mi fike njhani ka ku miku vanhu lavawani a va vuyangi hi mhaka ya ku mbangu lowu va nga ka woho leyi wa tika va vuye hi mhaka ya ku va lava ku langutana na nawu hi ku nandzu va wu endleli la a South Africa va fanele va ta langutana na nandzu wa vona lowu va nga suka va wu endleli la leni a vo tsutsumela nandzu wa vona wu la wu fanele ku ya wu ta herisisiwa la kambe i ncini lexi a xi endlaku hi ku vona eka n'we loko ku ve himpela va vuya ku ta langutana na nandzu lexi nga endlaku a ku sunguleni loko va ha ku tsumela ivi va khomiwa va nga lavangi ku va vuya kwala na kwala loko ku nikiwa xikombelo xa ku a hi va vuyiseni Afrika-Dzonga va sungula va lava ku famba tikhoto va ya va aphila swi ze swi ya khoto ya le henhla mi vona onge ta ku ri yini hi vonelo ra mina ni vona nga ri a va twa hi nga ri swilo swi ta olova swi ta helela kwaleni se va swi vona ku a swi nge olovi kwale swi nge heleli kona swi nga tala ku va tikisela kwale swi leha kwale va tlhela va vuya va ta yimela na nandzu wa vona laha wu nyanya ku leha no na mi twile but na khensa tlhelo rero loko ni nga ni mintlhontlho ni lava ta ku hi kota ku mi vulavula na sweswo mi nga swi vula hi ku se mi kha mi lela a hi la ku lehisa ngopfu la ku nyika van'wani nkarhi ikombo to vela khensa 0860 002543 mingiseri a va lava ku langutana na nawu se va teka xiboho xa ku hayi hina hi lava ku yimela milandi ya hina se hi hundzukile leswiya swa ku se hi lava ku yimela milandi ya hina n'wamiri 0860 002543 nhlekani ka ahi papa mpfukile Mr. Khalanga i pfukile minjhani n'we mpfukile a khensa a ni ri va ya rile ku sunguleni ku va la ku tenga la South Africa va ya rile ku ta tshama la jele la ra South Africa ma ta ku leswi xi endla ku va la ku ya yini a handle ku na i ntiyiso va chava leswi humelelaka ni ta mi nyiketa leswi mina na swi vona a Zimbabwe siku rin'wana yena na xeweta nkulukumba n'wana kwale va n'wi tata Khalanga le matiko le handle va ku tisela swakudya loko u nga ri na swakudya swa wena a wu nge heti the whole even 3 months nga hela u nga kumangi swakudya ene futhi majele le handle na ku vulavula hi ra Zimbabwe ni nga ri vona mi tshama
the whole day mi tlela mi tela mo va mi ri ixikamarana a hi majele lawa ku fanela South Africa lava kota ku va leswi va ri va dya ti-breakfast va maka yini South Africa mara a Zimbabwe tatana Khalanga ta vuya and a ku ncengiwi a ku na ku lava ta ku tsetselela un'wana na ximanana or ka njhani laniwa ku na chumi ta vuya a hi mhaka nkulu lava va ku kambe a mi se ni byela leswi mi nga swi vona mhaka mo katsakatsela swilo a hi ngheneni hi xin'we mi voneni okay leswi mi nga swi vona leyi a Zimbabwe laha a va pfaleliwe kona a ku tele ngopfu a va tele va bohiwa and na swakudya va pfumala va hava se hi marito man'wani n'we mi hehla ku va ku ri na xiphiqo xa mphakelo wa swakudya ku tlhela ku va na xiphiqo xa matshamelo ya fika ya tika hikuva bohiwa va tele hi swo mbula ku swona na swo tlela futhi a ku na mimbedo leyi nga kona South Africa tatana Khalanga se va tlerisa ku yini mi tlela mi lo yima Zimbabwe loko vutisani va maZimbabwe lava nga kona South Africa va ta mi hlamusela mi ta ni vutisa mali lava nga kona va taki hi le Zimbabwe va vutiseni va ta mi hlamusela ku Zimbabwe ti vuya njhani va ta mi hlamusela a ku simple Zimbabwe ni kambe a Zimbabwe a ku olovangi ku ya hi leswi mi vulaka swona kambe lava a va le Zimbabwe va le Eswatini swa fana na le Swaziland tata Khalanga fambani na swi vona na swi dyela swakudya swi njhani a ku na swakudya leswi swi dyaka laniwa va swi kumi le Zimbabwe se va swi vona le Swaziland va swi vona ku vuchavela wawo i swin'wana kombela ku ya kaya a ni ri va arile ta vuya phela u nge tleli for 5 days u nga ri na swakudya ni u nge tleli for 5 days u nga tlelanga mbedweni a swi nge koteki tatana Khalanga timbambu leti ta va njhani South Africa hi na madyelo ya kahle swinene a matiko le le handle va twa vanhu va vulavula a ku tekiwi pasi le a handle matiko le le handle a vuya South Africa hi madyelo ya kahle ya rihlaza tatana Khalanga a hi pfumeleni sweswo vo tala va hina no mi twi tiko leriwa ri kahle ngopfu ri base kahle ri na swilo hinkwaswo ntsena hona la hi vo va nga n'watipolitiki mara mi a ni ta ku madyelo na South Africa a va macinci un'wana na un'wana loyi a khomiwaka a yiseliwa swakudya mi ta swi vona ku crime ta yehla loko va ku khoma fika u etla njhe u yimini mindzuku nge he tlheleli jele se lani wo va na ma-breakfast va dya ku tlula hina va dyondza xikolo hinkwaswo va swi kuma hinkwaswo hina la South Africa lawa va tirhisa tax ya hina futhi ya n'wina tax ya n'wina futhi tatana Khalanga va dya breakfast hina mi ni dyi breakfast mara vanhu lava nga damu ni tiva breakfast na mito leswi vulaka ku n'wina vanhu lava va vhotela ku mi fanele mi va byela va cinca milawu na matshamelo ya swilo a swona ntiyiso tatana Khalanga loko ri va dyela vo hawa a va cinci vavanuna hinkwavo va hele jele leswo ha ri na timeyara laniwani ti le jele timeyara hinkwato na vafundhisi nemetwe a hi tweneni van'wana 0860002543 a hi amukeleni n'wana mingisero lo nhlekani he butete minjhani epfukeni papa minjhani ni kombela nje ku swi kakaka swimbirhi swinharhu ku nkarhi se wu hi bini he butete la South Africa a xiboxo xi ni malunghelo ngopfu swi tenisisa hi swoswo la South Africa xiboxo xi ni malunghelo ngopfu lava nga koho va yiza lava ya hala wu ti swekela xo qala lexo le jele va nga ka yoho wu ti swekela tiseliwa grocery u ta ti swekela loko u nga ri na family u le nkingheni swi loko u famba mi ya rima mi ya rima u ta kota ku sweka swakudya leswiya a wu tirhisi mali ya tax hala hala mi vula kwihi ni vula ka matiko ya le handle kwihi Swazini Mozambique Zimbabwe a swakudya u tiseliwa hi family mi swi tivisa ku yini n'wina mi swi tivisa ku yini lake ni khomiwa Mozambique sa 2 weeks and then loko ni khomiwa swa 2 weeks Bootpet ni expect swa ku hi ta dya swakudya so boho u fona ka nkarhi wolowo u fonela va le ndlwini va ku tisela swakudya u ta etlela na u dyile loko u nga ri na rixaka ekusuhi u na problem because u kombiwa masin'wini la ku rimiwaka koho hala wo ti rimela Bootpet
ube na ntshovelo wa wehe wa nyuku wa wehe se loko wa rimile i vikidi ya yini loko wa rimile u ta tiseliwa lava ka n'we loko va nga tisi haleni nga khomeliwa koho haleni ka tsakisa because ku dyiwa mali ya tax a ni ri bava leyi ko tsemela bootpad swa ku ya pfuniwa xiboxo a xiboxo la xi hloniphiwa ngopfu ku tlula munhu loyi a nga le xibedhlele bootpad xi na malunghelo a xiboxo that is why lavayana va khumbule kaya lava nga koho i swiboxo haleni va tiye malungheleni loko va le ku vuya va swi tsundzuka haleni se va vuya ku ta delela u ta va twa va nyiki vhiki loko se va vuyile leswi va nga ta swi va swi endla hala va le jele haleni va vuya kaya va vuyela ku delela ya haleni va ta vuya ku delela u ta vona malunghelo ya vona swa ku ma tshama njhani ku va a va tsutsume malunghelo va ya hala emetweni I can't. Then so le ya vakulukumba lava va vuyaku eSwatini hi ta va hi gimeta kwa nga vulavuli yona ku vuya mavengeleni amahungu na misava ne loko vuya mahungu na misava ndava hi langutaka le ya MKP hi languta na mintshamo leyi ngele ku yini mahlweni ya madlanga na leswi nga vulavuriwa hi holobye le wo khomela wa maphorisa na leswi nga vuriwa hi ka Lieutenant General Khumalo min byela ku mi le ku voneni ka yini ka sweswo leswo tlhandla kambirhi hi nga tlha hi vulavula nakambe na hi timhaka leti ta ku ri president va tisise xikombelo xa leswaku vavasati a va pfunani hi xivona xana mi vona ngeti ku nga va ku ri yini xi susumetaka ku president va za va fika kwalano ka ku vavasati ringetani ku hluvukisa vavasati kulobye ku nga ku ri yini xi nga va ku xi endle ku va va tani ke sweswo mingisero Munghana Lonene FM 0860002543 sweswo hinkwaswo andaka va hunga misava la landzelaka hi mixo Justice Mashimsi rhumela nkandziso rito ra wena hi WhatsApp na Telegram ka 065 744 3911 sweswi vashumi ni DP na Ncindani muhumelerisi mina la nghena ka le ya MKP hala ka MKP DP ti le ku vuyeni ene ta ha to vuya loko mo languta sweswi nga sweswi va Desfan Royen ma vona miselo ena laki na ku va na ku nyikiwa tiposition swisikwani nyana swimbirhi swinharhu sweswa ku taniya a ndzi zama minister of finance we get special for 2-3 days nyana sweswi ibe chief whip 24 hours sweswiya mara nje less than 2 days so nga ku ena laki nyana ra ku taniya se loko na vo dala mpofu mi ta swi mi ta twa nga ri khale va ku ha yimisiwini eluza case yin'wana na yin'wana court case ta leta ti yimela ku ta date hala court a nga wini so na va papa pheni ma va twa se vo lo hwi sweswi swi nga endla na vo se va ri kusuhani va le ndleleni va le gatini va la ku huma inkomu nhlikani botpet na muhume swin'wana bote erika kwalana mina ni la ku nghena ka liya ya mkhonto wo sisi ku va ntiyiso mkhonto wo sisi yo ti endlela swi yi like ku fana na loko u na xiphaza xa wena xin'wana na xin'wana xi ndla hi Zuma na vana va yena so vanhu va ka hina va ka swi lemuka kahle ku mkhonto wo sisi ku hava munhu la nga na matimba ka yona yi nga henhla na matimba henhla ka vona ende lava hi vona va nge byeli nchumu hi ku va teka decision Zuma tolovele ku teka decision kun'wana na kun'wana a va ku murhangeli kona u teka decision se mkhonto wo sisi Brapet ku va timhaka ta ku yi raniwa like i hosi i tiko ra yena munhu i ri ku tilawuleni a ku na xi va nga ta xi endla so a swi hi hlamarisi leswi tolovelini na ku ta vanhu lava nga tekeriwa decision ka vona va nga hlongoliwa swi nga yangi kona va tirhi njhani hina ha swi tiva leswiya na swin'wana swa hotota ka van'wanyana inkomu Botpet inkomu ehlekani Botpet na vayingiseri ni nga ta zama ku hlamusela ka lava va vula ku timhaka to ve a jele bule munhu o hoxiwa kunene no a nga hoxi kunene yi nga ri a jele ku na khishi laha mi fikaka mi phaka swakudya kona mi ti tshamela hansi mi dya a kona leswa swo ve ku na ndhithi yi hoxiwa ku yi ku nga ri ku leswi mi swivisaka swona Botpet a jele ku phakwa kunene ku na khishi laha ku phakwa kona swakudya inkomu exikalaveni yani Master Ncindani na Botpet vanhu nga ku va chava mhaka leyi nga vulavula hi president loko va ku vavasati pfunana
va vula ku vavasati a va pfumeleli hina vavanuna hi pfuna vavasati lavo ka va nga ri na vanhu hi mhaka ya ku nhlayo ya vavanuna i yitsongo Buthpet. Van'wanyani va tincece va ti-gay, van'wanyani va le majele, van'wanyani ma swi tiva Buthpet ku va lava va nga tinyikela ka byala bya Xikwembu ni teki. Se vavasati va le ku hluphekeni Buthpet. Hi ri kona himpela la South Africa. Hi ngo hetelela dyela na hi makoti va ngo fika va hi dyela la tikweni hi ri kona. Hi nga South Africa a ku na vavanuna. Hi yo mhaka president va za ku va vulavula Buthpet va ku vavasati pfunanana va vula ku va hleketelelana. Hi yo mhaka yaleyo Buthpet inkomu a mi ri na phatudi. Yi cover kwala le chitani because taya e kona okay. Mi fika njani ka mihlekete ya ngalo we baka mi ay ko so leswi mi swi ante ko mi ta ku leswi mi swi mi leswi mi swi dyako kumbe leswi ni vula ku mi fika njani ka mihlekete le le chitani ka mi tlangela futhi kumbe xani van'wana va swi tlanga leswi ni twa ku swona phaturi i ri yini Ya ni Master Ncindani na Buthpet vanhu nga ku va chava mhaka leyi nga vulavula hi president loko va ku vavasati pfunanana va vula ku vavasati a va pfumeleli hina vavanuna hi pfuna vavasati lavo ka va nga ri na vanhu hi mhaka ya ku nhlayo ya vavanuna i yitsongo Buthpet. Van'wanyani va tincece va ti-gay, van'wanyani va le majele, van'wanyani ma swi tiva Buthpet ku va lava va nga tinyikela ka byala bya Xikwembu ni teki. Se vavasati va le ku hluphekeni Buthpet. Hi ri kona himpela la South Africa. Hi ngo hetelela hi dyela na hi makoti va ngo fika va hi dyela la tikweni hi ri kona. Hi nga South Africa a ku na vavanuna. Hi yo mhaka president va za ku va vulavula Buthpet va ku vavasati pfunanana va vula ku va hleketelelana. Hi yo mhaka yaleyo Buthpet inkomu a mi ri na phatudi. Nhlikani muhaxi na ku angula ka leya vandla ra MK muhaxi vandla ra MK ha swi tiva hinkwerhu ku ri president Jacob Zuma va suka kwini va ya kwini xikombiso na nkarhi wolowo va ri ka ANC a hi swi tiva swa ku a va nga hlweli ku cinca cabinet endzhaku ka mavhiki mambirhi man'wana na man'wanyana la n'hwetini cabinet ya vo a yi cinca kambirhi loko ze va siringala a va cinca cabinet hinkwayo loko zo va siringanyana va cinca cabinet hinkwayo se leswi a swi endliwaka laha ka MK a swi hi hlamarisi khale hi swi tiva swa ku va Jacob Zuma va teki nkarhi ku cinca vanhu va vona ku ku cinca mara mi nge vuli mi ka swi hi hlamarisi vanhu va ka hina maAfrika-Dzonga vanhu va ka ntimeni loko ma nga ti voneli MK yi le ku onheni MK yi le ku destroyeni ka vutomi bya vanhu va ku vitana hala ka phati ya we wa ha tshame kahle wa ha ri ku tirheni ka swilo swa kahle hala ka phati ya wena va ku tana halani ka hina makumu va swi tiva ku ri endzhaku ka mavhiki mo karhi va ta ku caca le a wu nge he tlheleli va ku onhele vutomi eka tipolotiki a hi languteni xikombiso hi wa Floyd Xivambu vanhu lava nga caca va tele ngopfu va Zuma so a hi tlharihi vanhu va ntima ha continue hi la ku pfuvisa hi vandla ra MK inkomu kambe loko muku vanhu vo fana na va Floyd Xivambu vula va onheriwe yini hiku tatana Floyd Xivambu va ti sunguleni na vandla ra vona ra tipolitiki va onheriwe yini na ku hikokwalaho ka yini ku va na mitolovelo ya ku hina mi katsa va mani kwala ka swi swa n'wina mi nga va katsi vanhu van'wana a va kha va vula swolo leswi n'wi mi vulaka swona swa n'wina hikokwalaho ka yini mi nga lavi ku swi endla swa n'wina mi na nkoka ka un'wana na un'wana se mi ku hina ha swi tiva mi vula n'wina va mani hin'wana mi ri n'wexe hi boti mi swi tiva hina hi swi tivi hambanani na va hina mi kha mi nga vulavuleli vanhu ma va mhaka ko a hi tweleni un'wana Buthpet na mumela swin'wana kwalano mhaka leyi mi nga vutisa yona ku president wa va ku va xisati va va pfunana hi xivona mina hi ku vona ka mina Buthpet i timhaka ta ku hina va xinuna loko hi tikuma hi khe hi pfuna hetelela hi va na ownership kumbe ku lava ku va lawula leswi swi hetelelaka swi endla na timhangu leto tala to dlayana so I think loko vona ku va vona hi xivona va ti improve-aku evuton'wini swo fana na sweswi van'wana va sungule swi va ku hala kaya vo tlanga switokofela na swin'wana na swin'wana va pfunana na ti-business idea swi hatla swi olovisa ku va na ku humelela ku nga vi na ku demanda loko va ku ri kona ka hina tanihi ku ri na va xinuna hi ti byela ku va munhu n'wi pfunile se wa n'wi owner se I think yo issue yaleyo leyi nga kona
so maybe va langutana na timhaka ta sweswo ku at least swi nga hungutanyana na madzolonga swinene ya ku ya hi rimbewu no a khensa swinene mi khumbe mhaka yin'wana na yona leyi a ni fanele ni khumba yona ni kha ni bula na n'wana wa maphorisa mixo lowu a kha ni byela ku ku na mintungu yin'wana yimbirhi yi nge le ku ndlekeni hala ka tindhawu ta le Tzaneen ngopfu vadorobeni ta ku loko ani lo madorobeni laman'wana ku na leswiya swo mi swi voni ku luya mi tote yini a yeleni hala sweswo swa ku tani va mi tekela mali kumbe munhu a ti wisisa mali iva ku na mimi ni nga yi thumba ivi mi sweswo swo taniya veri sweswiwani ku na vamhani vambirhi va famba hi movha liya movha leyiwani mani swi tivi ku mi zonda leni vo yi zonda kumbe ku endleka yini veri va famba hi movha yin'wani ya ni ndla njhani ni yi vula kumbe ni ku yini ni ndlisa ku yini kambe hi ku yi mahungu veri va famba hi movha ya polo vavasati lava va khutuza va pfinya se veri mi ti vonela hambileswi ni nga pfumeliki mina ku n'wanuna a nga pfinyiwa kambe va vula sweswo veri va pfinya vavasati lavambirhi lava fambaka hi movha leyi ka tindhawu toleto se a ni swi tivi ku va kha ku ndeka va ku khutuza na swilo hinkwaswo leswi nga na swona se i xiphiqo lexi nga kona kasi xin'wana veri i nguva liya ya switokofela leyi van'wani va khandziyise va xave leswiya swo xava grosa va fika va kuma lori va ku hi kombela mi hi rhwalela mi hi yisela yona ka Zava kumbe mi hi yisela yona kwihi ivi loko va khandziyi lori liya va layiche grosa leya vona a fika kun'wana ku yi lava ku phushiwa ya yi tima ku yi lava ku phushiwa va chika vavasati lava va yi susumeta ivi loko va yi susumeta yi khoma gere a va fambise sweswo vo sava ku ri yowe na girosa kasi xin'wana lexi xi nga koho hi xexiya xa ku na ku teka timali mi ku mi ya phakana ko eka vaakaya veri mi nga ndli sweswo timali teto phakanani hi xin'wina ku moya mi ya nghena bank ma ku bangi ntlhanu wa makume leyi a yi yika loyi ntlhanu wa makume leyi a yi yika luya ntlhanu wa makume leyi a yi yika liya sa ni tivi ka hina mina hina hi mi tsundzuxini vanhu va ka hina loko se swo tshika swi nga handlisi swona leswi hi ta heta va hi mi tsuxini a hi vulavuli hi swona sweswo a no mi tsundzuxa hi ta vulavula leswaku kumbexana minduku kumbe siku rin'wana kambe namuntlha hi le ka swona a no mi hundzisa xitsundzuxo kusuka ka leswi va maphorisa van'wana va nga ni byela swona a hi tseni ti-voice note ta hina hi ta kota ku ya ka timhaka letiya xikana vutphete na mamelerisi kwalano vakulukumba van'wana loko va nga ri na ntiyiso ya swilo a va tshiki ku nghena la xikaxana ma va hemba lava vulaka swa ku Mozambique a swakudya va nyikiwa vanhu loko a ri khotsweni wo hemba vanhu lava na ku rima lexi va xi endlaka leyi va endla ndhakumba va xava swilo swo chetela mati ku rima tiboncisi makhavichi yini nkarhi wun'wana na wun'wana vuphete loko masimu lawa ku rimaka lava nga ma le mukhotsweni ku tshama ku ri na swifaki ku tshama ku ri na ini va tshama karhi va chetela nkarhi wun'wana na wun'wana so a va tshiki ku nghena laha va hembela vanhu hi swilo swo va nga ri swona ni huma kona mina a Mozambique va dya vanhu lavava ani loyi a ngo va tlela va yimini na yo hemba a va tlela va yimini la xixini a hi teleni ku hlaselana mara loko vanhu va nga ri sure hi swilo a va tshiki ku nghena va hembela vanhu van'wana khensile ku rhambana la Cosmo City ko rimiwa botpete mahanyelo mi nge fani yes hi ti-condition la South Africa swo tala swi le henhla ngopfu mara leswo a ku dyiwi nchumu va tlela va yimini vo hemba le vo yi endleliwa masimba ya rima masin'wini va dya swilo leswi va byalaka masin'wini swi swekiwaka botpete khensile maswethu mi rhandza no hemba mi hemba va ku na swi tiva ni ka ni vutisa mina kwani kumbe swi tivela kwihi swi tiva ni ve ma hemba ene hi pfarima kani ma vulavuli yono mara ve ma hemba a hi tsini Khalanga mina na ta nghena ka leyi ya vandla ra MK vandla ra MK ku vula ntiyiso Khalanga a hi vandla ra ku hanyisa kumbe a hi vandla ra ku fuma ku ri ta fuma vanhu i vandla ra Mazulu se Vatsonga va ka hina
hey antwisisi go nghenwa hi yini kahle kahle so hi tsutsuma hi ku hi tshika ku endla ximoko xa rixaka la kaya ha tsutsuma hi famba hi ya sapota mazulu le ama hi rhandza mazulu laya ka ta vuya vo tala ngopfu n'wamakhuvela a nga yexe va ta vuya mkuli vona va penipeni va ta vuya la hikuva leswi endliwaka laya kahle kahle mani swi twisisi a ni hleketi na ku ni nga ri joyina bandla leri a ni hleketi na siku na rin'we ku Zuma wa ha ri na apartheid ya khale ya ku a nga lavi matsonga na mazulu hinkwawo a ma swi vali matsonga a va hi lavi se vonani ku se ku humelela yini sweswi bandla leri ri ta fori ku tlokotlo loko famba Zuma la misaveni leyi or ri fambini a yi tivi vanhu hinkwavo lava nga tsume kwalaho ku a va vona yini hi nga ha vuli lava va nga onha Transnet na prasa vona wa va rilela inkomo khalanga kambe na n'wina mi swi hleketa kahle swa n'wina loko mi swi vulavula hi ku kun'wana mi hoxisini loko mi ku a va lavi vatsonga mi fike njhani kwalaho ka va lavi vatsonga na ku i mani mutsonga loyi a nga laviweki hi wihi nyike xikombiso xa mutsonga loyi a nga laviweki hi ku i mani a nge te i mani mutsonga loyi a nga laviweki masuma ku mi kha mi ti phasa mi vulavula swo ka swi nga leswi mina leswi n'wina mi swi vulaka swa ku kumbexani mani Collin a va susiwangi mani Collin va ha ri ximokonkulu wa vandla ra MKP sweswi ni vulavulaka na n'wina a vo tatana dokodela Hlophe lava va humese statement ku ri MKP va ku va susiwa mani lava ya ku ya nghena tatana Des van Rooyen ivi president Zuma va tlhe va vuyisa statement va ku a nge susiwi munhu yaloye kahle wehe Hlophe na ku yimisa se va yisiwa ka leswi va swi vitanaka precautionary leave se mutsonga wihi a nga susiwa mutsonga wihi na n'wi mi la ku tandla mutsonga wihi mi loko munhu byela ku mutsonga loyi a nga susiwa a heta swithu ku na lowu nga susiwa kambe swi ri tani hey hina hi ri Munghana Lonene FM u tiyimiserile ku kaxila minongonoko leyi nga voyameliki etlhelo ro karhi hi amukela mavonelo hinkwawo hi ku hambanahambana ka wona kambe mavonelo ya lava hoxaka xandla ka minongonoko i mavonelo ya vona vinyi ku nga ri ya Munghana Lonene FM kumbe vatirhi va xitichi lexi Munghana Lonene FM makombandlela MK Party i vandla ra tatana Zuma leswi vulavurile la ka nongoloko leyi ku ri i vandla ra tatana Zuma na n'wana wa yena Duduzile Zuma vanhu hinkwavo lava ku ri va le ka MK Party va ta fika va ta ndlula ku ta nghena van'wana ku ta huma van'wana munhu wa ku ri u tiva kahle ku ri a nga swi kota ku xava movha mundzuku u ta swi kota ku hakela ka tin'hweti 50 ya toho kumbe 60 ya toho ya Duduzile Zuma so ku humesiwa ka Makhuvele ku nghenisiwa Des van Rooyen swi toloverile swi vonile ku ri vomatala va MK Party ive na matala va ku tala ngopfu loko u nga hlaya history ya yona u ta tsundzuka ku ri kumbe MK Party na 10 ra malembe kumbe 12 ra malembe loko languta vomatala mari ku i na malembe mambirhi manharhu i ri kona so leswi va Des van Rooyen na ye a ku laveka a ta famba teka payslip ya n'hweti leyi a ya xava movha hi ku ri loko a nga endla swa ku fana na leswi tin'hweti timbirhi tinharhu loko Jacob Zuma a hlela le Burkina Faso nga mu byela ku ri na we ku laveka u huma ri ta nghena mani ku ri ti-portion tin'wanyana ti vekeriwa vanhu van'wanyana eku heteleleni inkwerhu ya tiva ku ri munhu wa ku fanele ku ri ta matsala wa MK Party ku ta va ku ri yena Duduzile Zuma lavan'wana lava va qhuva nkarhinyana mara va nge swi koti ku ri va ta khoma ku ri munhu a ta khoma ka MK Party i Duduzile Zuma na Duduzane nkarhi wun'wana u ta huma na u ta hlelela yena a ta khoma MK Party so mingisero Munghana Lonene FM emtwenini la ku bula yeleyo na hi timhaka letiya ta ku va ri president va kombela ku vaxisati hi hluvukisani vaxisati kulobye mi va hluvukisa loko swilo swa n'wi swi ka swi mi fambela kahle va hluvukisini se leswiya mingisero a vulavulaka hi swona hayi a ni n'wi swi tivi ku swi huma kwihi swa ku ve vavasati vavanuna va tele ayi mativa mani ayi mi va dyisa mbitsi mina ayi amukeleni mingisero nhlekani papa Mbuveli hi pfukeli bota mina minjhani n'we Mbuveli a mhaka ku munhu a nghena ku hi mina xikalavito a ni yi sapoti hikokwalaho ka yini a ni yi sapoti ma ta ku humelela hi n'we mani loko munhu ta yena ti nga na ndlela ti nga na mtiyiso there is no way a ku a nga vula leswaku hi mina xikalavito
manitwa kambe a swi onhi hi mahachelo ya hina swa pfumeleriwa ani ali botpet ani ali ene kun'wana ne botpet sorry ku vula ku ngeno lahlekanyana i ku loko vanhu va la ku vula timhaka mi hatla mba question nkarhi wun'wana mba yisa lena leyi vulavula na SS Chauke a swi xanguvi ne ya manitwa ne ne mengiseri right timhaka ta party ya baba ya kokwani Zuma a ni swi veki so a hi nge vuli ku a yi kahle a hi nge vuli ku yi kahle leswi mina ni swi tivaka i ku Matsonga ma tlhangana ni vula lavo vulavula ku fana na mina lavo tsema tindleve vo boxa tindleve a va fanele ma ri na mina ni mixer a ni vita ni miyela ku vita kota ku vulavula a va fanele va swi vona ya ku a hi ali phati yi ko hi liya kambe ke yina leswi yi swi fambisaku andzeni ka phati ku yi lava yina ku vula ntiyiso ka ha ri na muyingiseli a nga huma sweswi ku phati liya ya kokwani Zuma na vana va yena hi ya lava yini Matsonga ma tlhangana ka swilo leswi swi vonaku swi hava a mbuyelo ni vula ku hikokwalaho hina hi onhe yini hina tanihi rixaka no langutani laha botpet mi nga va mi nga swi tivi n'wine hikuva mubeburiwi tolo ka lava va swi tivaka leswaku Mazulu na Matsonga ma tlhangana rivengu ri ve kwihi I don't think va nga ti hlupha wo fana na mina a ni nge ti hluphi na sapota swilo swo fana na leswaku na swi vo ku there is no a ku na ntiyiso lahaya ni vula ku na mitwa sweswo ku nga ku ri na rivengo rero ku nga ku ri na yinini khale na khale vhele a ku ri na rivengo papa ivi se hi nghena hina yingiselani ivi hi nghena hina se hi nghena ka nkarhi wa xidemokirasi ku tswariwa hina hi minkarhi ya xidemokirasi ene xidemokirasi xi vula ku hi maAfrika-Dzonga hinkwerhu n'we ma ha ri na xikhomela xexiya xa lembe rero no ni hava mina mara no langutisa ni swi vona ku loko botpet va nga ni tsakeli there is no way ya ku ni nga ti khomita ka vona mara leriya a ni leri vandla ra tipolitiki na vandla ra tipolitiki ku tsakela ma ta ku humeleleni botpet a hi tekeni ANC hi veka la emepe ya Africa i mani a nga yi lavi whether yi na corruption kumbe yi hava corruption i mani a nga yi lavi ku ANC because of abahlawuli nduwa basiya hove hinkwenu van'we hi maAfrika-Dzonga hinkwenu manitwa na mina Afrika hinkwenu swi nga leswi MK yi hlawula kwi MK loko mo langutisa leswi va nga fambisa swona kusukela le ka vaba va xivambu le swi ta fika la swi nga kona namuntlha ma swi vona ku phati leyi ya munhu leya a phati yo pfuna tiko i phati ya munhu ya ku rana swilo swa yena needs ta yena kambe a ku fambangi ni vula ku ma swi tiva ku tatana Penny va ha ri xirho xa MKP ma swi tiva ku mhani Colleen Makhuvele va ha ri xirho xa MKP ma swi tiva ku bona ma swi tiva ku Baloyi luya wa Xiluva wa ha ri xirho xa MKP within 2 months mini maka marito lawa hi le ku mi recordeni la within 2 months 3 months campaign na everybody lava nga kola they will be out manitwa mu ni tsundzuka a rito a nga ri vula Zuma hi Xizulu ite sori ku vula sweswo mara na ku tshaya leswi a nga vula swona ite a ku na ndaba ukuthi uphakene uyaziwa or ukuphi but mina uma ngifuna ngiyakukhipha masoku swi vula yini leswi swi vula ku swi na mhaka ku na ndhuma kumbe njhani loko kumbe wa tiveka loko ni swi lavana loko mina ni lava ku susa na ku susa yi khomeni kwalano mi nga fambi khomisani sweswo na swi twa ku matshwa ai magayisa na ai a hi tseneni papa n'wina mi va nyika 2 months mi hlayela hi mhaka in 2 months yale hi ku lexi a hi tlheleleni ka ntshawu luwa mi kha mi vulavula wa Xizulu ni nga mi translate-ela wona
a mi la ku fikelela ni ntshawo lo a ni la ku vula leswaku Xivambu aka phati leyi a ngo va bad i fikile a fita to be on that position ya ku recruiter amatsonga ku recruiter Mapedi everyone bata ka phati leyi manitwa musme hello ni mingtseri right namuhla vanhu lava nga tekiwa hi Xivambu va yisiwa le ka MK Party a va ha ri timembara ta MK Party hikuva va rejectiwile mani kuma musme leswi vulaku a ku laveka vanhu ku va ta tatisa leswi Zuma lava ku swona whether ti vote kumbe ti percent ti lava but in the end va rejectiwa vanhu lava va khele kwa va swi vona ku a va amukelekangi ka MK Party compared to ANC. I'm not saying kama mtsurtani a va twile va khome nkarhi wo leha ka minkhesile swinene tlhelo ri mi nga tana ro va vulavuleli nkarhi wo leha a hi twini non'wana hilo nhleka baloi minjhani hi pfukile minjhani hi pfukile a ndzi lava ku angula ka leyi ka felo sikhathele holobye lo wa khomela i vula yini loko ku no Hlahla Mkhwanazi a ku fanele a nga swi vulanga leswiya ndo vona nga ku hala ku tirhisa nawu lowa khale wa apartheid swa ku vanhu lava va nga le henhla le loko munhu loyi a nga xikhulu timhaka ta ti nga khulumiwi ti nga boxiwi public ni vona nga ku ha khome swikhale ngopfu swa ku Hlahla Mkhwanazi a hi ta swi tivisa ku yini leswi humelela kahle loko a ku fanele a byela vo va yi mbhonya kwala ngopfu loko ku langutiwa ku i ringetile ku lava ta kuma nhlengeletano kumbe ku lava ku tatiwa hi holobye va nga n'wi nyiki nkarhi na mitwa papa balo so no leswi a nga swi maki leswi va nga helvisa ndhawu ya vona ya khale ya ku loko va ri le henhla loko va vona va nga byeli swilo swi nga tiveki kambe xin'wana lexi a xi va ngete xi va hlamarisini hi xo a va vulela ngopfu hi xo a ku ri timhaka letiya ta mambalelo na ku komba matimba na tijunifomu tetiya Lieutenant General Hlahla Mkhwanazi va timbarile va nge ti na nxungeto wun'wana wa ku kumbexana mi la ku vutla mfumo kumbe sweswiya swa ku taniya leswiya swi right vo mbhonya va hembava va la ku swi fihliwa timhaka swi sukela swo na hale hansi hale a vanhu va onhetela swi sukela kwale henhla phoyisi hale hansi maze no mama corrupt hi mhaka ya vona le henhla va swi vona ku le henhla ka jiwa na vavabyi laha hansi so ku safara hina laha hansi nemetwele papa kefila baloi enkom 0860002543 hayi swa baloi na emakumenharhu ntsevu timinete ntsena ku bila ura ya 13 nongona ka Afrika wa vulavula a hi amukeleni n'wana mingiserilo nhleka hi njhani khala hi pfukile minjhani but hi pfukile mataku a ni la ku lulamisa vanhu lava nge kokwani Jacob Zuma va zonda Machangani ano rhandza vandla ra MCC ni nge pfuki ni vote na but na ta va kuma Machangani kahle bavo so ana mi twangi laha riqingho ri vuye ri tsema miri n'wina mi kanetana na yini lava ke kokwani Jacob Zuma va zonda Machangani kokwani Jacob Zuma i xitukulu dyo xa Machangani kokwani wa vo va ka Makhuvesi so a va zodi Machangani ko va ku loko munhu a rhana party i rhana hi ndlela ya yena hi nga languti ku i vona va mani a hi Machangani ntsena va nga sungula ka party loko va nga ntisona loko munhu a nga tisona va ta n'wi sungula regardless ku i Machangani kumbe i Muzulu kumbe i yini kumbe Mchangani loyi a nga hlongoriwa hi mani a ni noti va lava ka mani loko na mina ni kha ni kaneta n'wina hi ku tiva ka n'wina ku na Mchangani ni twa muku a ku na a hi Machangani ntsena ma nga hlongoriwa Mchangani loyi a nga hlongoriwa n'wi mi tiva ba na mina ku tiva Floyd a nga humesiwa ka xitulu Floyd a nga hlongoriwa ilo a xitulu ka xitulu xa yena a raxele a ndlela ti fambele hi yexe so hina hi swi tiva ku swi vula ku va zonda hina mi vula mani kwalano la ku hina vanhu na hi swona mi nga nghenisi va n'wina kumbe vanhu va lava va solaka okay
yeah but point ya me a ku ri yena ta correcta vanhu kuno a va swi tivi ku Jacob Zuma i xitukudu xa Machangani xa ka Makulele so a nga va zondi Machangani u rhana party hi ndlela ya yena un'wana na un'wana hambi ku ri n'wehe swo rhana party ya n'wehe loko mina ni nghena kwalani ka party ya n'wina ri Machangani loko ni nga twi swona ni nge ni vekete ku Machangani ka yena na n'wi tshika karhi a ni onhela loko a no swi veka ni hlongolo ku ni xa xitulwini hi swona Enkombo ta Kansas 9 0860002543 Eleka nongonoko Africa wa vulavula eleka Munghana Lonene FM na swivona lexi amukela ka xo tinqingho xitsuku xo ju kambe ha vutisa na ku hikokwalaho ka yini president va te vavasati ringetana ku hluvukisana hi xin'wini Palamende ya rixaka leyi Afrika wa vulavula 0860002543 nongonoko ya Africa wa vulavula ka Munghana Lonene FM amukela lava nhlekani Njani khalanga Hipfukile papa mjani epukile man Akenza la ku le ya Piros Kachale lo khomela maphorisa ai papa maritona nga mavula nga ikhomi ka loko anga hi tekeli nhlokweni i langute vatukulu va yena vana va vona phela so swi va swi langutile a hi le ku swi voneni la marito ma vula ya huma kwa ka party ya wela ka yo ta swa va timhaka to fana loko va benefit ngopfu hi swona se swi karata moyeni me vula loko mi karata hi loko a ku yini kahle kahle loko ku mkhana za nga vulavula kahle ene na kwala ya ka committee yela a yile ka hi mhaka mkhana zo ke ave kona that's why ta vulavula marito fana man n'wina leswi a vula swona ngopfu a ku va Mkhwanaza nga vulavula kahle kumbe a kombisa ku leswi a swi nga fanelangi ku va swi ndlise leswi swi nga ndlisa xiswona a ta endla njhani because vana va nga le top officials va nga le henhla a ta va fikelela njhani because misava i khale karhi va byela ku swilo swi kona ke tiko ra ha hlayisekanga se a ta njhani a fanele nga vula i swi tiva kahle le Velos Kachale i tiva kahle mhaka leyi wo vulavula leswaku fambisa nkarhi ma tisa ku ri njhani na mita se va endla ku vana va tlharihangi so swi le ku swi voneni loko u languta kwala dzanini la i vanhu va ka vo va nga khoma ndhawu letiyani a swi phase swi na vanhu va ka vo that's why loko va ku vanhu va the ruling party a va yi exile a va yi exile ku vanhu va ta hlupheka hikuva namuntlha vanhu va tlele va nga dyanga a va tirhi ni vula ku mara a swi koteki ku mi nga ti vulavulela swivulavulo swa n'wina mi nga katsi ANC a swi koteka ni yo inga hona nga jika tumbele xikwatari yi onhele vanhu yi onhe yini okay department government buildings ngwata ka hana vatirhela mfumo lava tlilinaka la ku yimeriwa tenda ka tlhuma va ku yimeriwa tenda ku dlayiwe mintirho hi ndlela leyi a ku nga na mintirho hi nge va ti-industrial leti nga kona hinkwankwa ti-industrial hi nge vuli ka ku lahleli va nga ta ku va pfurile vanhu sweswi ku endliwa mainline wa mati ku olo famba va Johannesburg va bona swizama ku famba ku tlakuka a ku na xi endliwaka xa kahle mayitwisisa swi endliwa ku la nga kova matropitana va vona matropitana vanhu va tlanga mandzwana i swilo swi humelelaka lawa se na va vanhu va ku a va twi ku va karhi va swi vona ku va le ku hluphekeni va tlhela va ku tlhotlho va nghena va la ku nghena kwala va swi vona ku la hi le madakeni hi ya mbotobotweni muri stili wa wala nghena kwalaho mara a ni ngo sweswo swo vona hi n'wina vo va kha va nga swi voni va kha va vona va ri kahle a mba voni laha mi tshama kona n'wina a mba voni vanhu va mbala swimbalo swa vandla reri mi vulavulaka hi rona a swo komba ku swa va tsakisa vona leswi swi nga xiswona va ri hi la ku tirha hi swoho mbala ku ta kwini va introduce ka swona ku va ni byela ku ya vona ni ri ni tsundzuka xipichi xin'wana ku PW Botha hi 1985 a vulavula ku loko wo teka mfumo nyika munhu wa ntima mfumo wu ta wa and va ta dlaya hi xivoho and it's what was happening now at the moment se and vanhu vo tala va n'wi sole i va mani va nge le ku dlaya nini vona va dlaya swilo swa tithendara swa vona sweswi tikontraka xichangani tenda tikontraka vanhu vo tala va swi tivi swo sweleswo ku na vanhu va dlaya na ku tikontraka van'wana va nga dlaya mhaka leswi va tithendara kwihi va tele ngopfu Africa South Africa is the whole va tele ngopfu especially the president pomp a swi tala ngopfu va Mpumalanga va KZN hi leswi humelelaka swilo leswiwani a na swi languti va up to date u teketana u vulavula xilo nga langutanga u famba i twa hi mavarivari twa vanhu van'wana swa langutiwa swilo leswiwani a hi vuyeni ka leyi yo fana na leyi nga endleka ka emaphoriseni mi vona ongeti a yi ta va yi sivelekile loko a ku ta ku endleke yini
kumbe mhaka leyi nga ka yona a yi ta yi nga vangi kona loko a ku ndleke yini kumbe loko a ku nga ndlekangi yini loko Durban Party a yi nga vangi kona xiphorisa from 1994 xi fika xi oneke kusuka kwalaho loko dlayiwa tinhlakuta va Madden Robbery Squad va stability laha va ri POP a ku na xi humelelaka na ku sani nchumu because even munhu va ri na ti-right xigevenga xi dlaya munhu lava ku xi na ti-right khale loko munhu a khomela loko munhu o dlaya munhu sweswi a yi nga hela 2 days va khomile sweswi sweleswo se vanhu va ri va na ti-right leswi swi onhelaka mara ni ngo ti-right leti lava hi n'wina tanihi vaaki hi n'we mi nge te mi lava tona hi yo mhaka ku ri na ntshunxeko lowu a mi nga lava ku tshunxeka ku mi va na timfanelo me ndzangi ni va vhota phela vanhu lava ni wela kona kwa ni ta hundzuka mpfundla a ni nga ta swi kota eka la mi ri n'wina muzangi mi ta yini vanzangi ni va lava ku na laha ni nga va veka vona phela na 31 years karhi ni twa na vo vanhu loko a ni swi lavi swilo leswiwa va le ku onheni because mataku why ni vone swilo leswiwani ni nga swi lavi ni langute mifumo liya ku na vayisa n'wana 1984 loko ni ri na ha ri high school va ku huma Tanzania va tirha na ti-7 ngo va ku yafo hi vona mi cinacina mi ku mi na strike mase loko mo swi tiva ku humeleni ematikweni hevo ti tshame ti tapala mapatu en'we ta va magodi loko ku ve ku hata va hanya ku hi nge he tlheli le Tanzania hi swi vona ku hi ku hluphekeni ni languta va Mozambique va Zimbabwe va lava va Zambia evusiwana ni tsaku na nchumu se swi vula ku ri na hi ya kokwalaha hi ya nghena kwala ka channel leyi ya vaxela va nga nghena kona va yi vona ku ri njhani tamkonisa yin'wana wa doctor a ri Zambia ku na patu rin'wana ra freeway ri nghena a Capital City ya vo Lusaka loko va teka mfumo va yisa lava today it's a gravel road ku famba tsalaka yi famba yi karhi spray mati xa xigandza laha ku ri va ka a ka ha na xikontiri akengza a Zambia a Lusaka ya the Capital City ya vo Lusaka ku lo tshwana mavito va yisa lava vona ku they're just looking for themselves a ku na xi va nga ta ku va xi endleni number 3 so can't see the color inkom hey 0860002543 a hi tekeni nteri loko hi vuya mavhengeleni hi vuya na executive mayor wa Vhembe kambe ke a hi ngetani inhleka hlekani khalanga buthat a hi bot na vayingisisi na vaxeweta hinkwavo inkom bot Joni namkhena mpfula buthat nasemba na ku hala mina yona na n'wina hayi a yi se fika yi le endleleni yi le ku teni a khensa bot Buthat loko na ha kula a ku va munhu a endla xitima xa yena xigirawundani loko mo va na xigirawunda xa kona Buthat loko vatlangi ni nga swi lava ka nghena a nge ngheni i xa mina ha mina ni hlangane na swona mara mi swa mi a swi nga ri sweswo a swi ri swa ku loko ka ku tlangiwa bolo va ku mi ni nga tlangi hi mhaka ku papa ma va tirhi Joni mi teka bolo ni ku leya ku tlangiwa namuntlha se la ku tovatovanyana leya MK Buthat loko mo languta party liyani yi lo endleriwa for muti wa vona president na vaakatiko va rixaka ra vona a ya party ya hina vaakatiko hinkwenu ku ze ni vula leswi Buthat hi ku loko mo languta leswi endlekaka aka party liya mafambiselo ya yona a hi mafambiselo yo fana na tiphathi letin'wanyani ku fambisiwa hi culture ya muti party liya ku loko wa endla swin'wana leswo swi nga faneleki ku langutiwa na culture ya hina ku ri ya pfumela swi endla party leyi na loko u endla swi nga fanelanga wa fambisiwa ku famba eka vona kasi swi bihile ku loko munhu a ri na ku fana a ri murhangeri a veka nawu loko i ri murhangeri i veka nawu a wu vi nawu lowun'wana na wun'wana wu khavharaka wu nga khavhari wena ntsena lavan'wana wu nga va khavhari kambe hi wihi lowu n'we mi nge ya wu khavhari van'wana loko mo languta aka party liyani loko wo tshuka u endle swo hombolokanyana wa huma i fambisiwa mi nge ya wu khavhari van'wana loko mo languta aka party liyani loko wo tshuka u endle swo hombolokanyana wa huma i fambisiwa ina a ri endle swo homboloka na mi tlhe mi vula na n'wina se va fane va hlayisiwa vanhu va kha va endla swo homboloka
swo homboloka swa kona botpet I ku va mi endla swilo leswi nga fanela ka van'wanyana ene leswi mi swi vona ku ongeti le ka tipati tin'wana loko a lo endla a ni nga ta hlongoriwa mara na hlongoriwa la muti lowu a hi tlheleleni ka mhani Colleen Makhuvele a swi fanerile ku va susiwa a swi nga fanelangi sini clientele ya so mara hi ku ya hi party ya vona va yimisiwini nyana a va ha yimisiwanga swi tlherisiwile loyi a yimisini hi a nga yimisiwa swi tlheriseriwe ndzhaku a swi vuye swi sala swi tlheriseriwe ndzhaku papa na khensa swinene ve ri va lava ku xavisa lava mavhengele lani khensile swinene papa a hi hlayisekile inkombo to mina 0860002543 executive mayor vuya na vona ndaka lexi inamara ku Africa wa vulavula ka Munghana Lonene FM se nkarhi luwa ningeteri na ku bula na executive mayor wa xifundzatsongo xa Vhembe I Councillor Frida Nkondo la a hi sukeli mhaka nje hi ku tisela vativi va ku hlelela yona Very masipala wa xifundzatsongo xa Vhembe hi ku tirhisana na huvo ya vuhosi bya ka Minga District Disability Forum na DC Academy va ta va ri na District Disability Economic Summit ku nga munduku siku ra vunkombo hukuri lembe ra 2025 emugangeni wa ka Minga ehansi ka masipala wa Collins Chavani awara ya 10 nimixo va nge ri nhlengeletano leyi ku ta langutiwa mintlhontlho leyi khumbanaka na vatsoniwa eka mapfhumba ya nhluvukiso wa ikhonomi va nge vanhu hinkwavo lava nga na vutsoniwa ehansi ka masipala wa Collins Chavani va rhambiwa ku va xiphemu xa nhlengeletano leyi a hi amukeleni executive mayor Councillor Frida Nkondo hi twa ku va ri yini kahle hikokwalaho ka yini tani xifundzatsongo va vona swona nkoka ku va na ntirho wa muxaka lowu meya rinhlekani mi amukeleni ka Munghana Lonene enxikani muhaxi na vayingiseri hinkwavo va Africa wa vulavula no a ya khensa swinene executive mayor loko mi ti nyike nkarhi wa ku va mi bula na hina xiphemu lexi xa vaaki lexi xa vanhu lava nga na vutsoniwa I vanhu lava minkarhi ku tala va va ku va ri na mintlhontlho yo hambanahambana timfanelo ta vona ta kandziyeriwa sweswo kambe xivutiso lexi hi nga sungula ku hi xoho hi nga ku n'wina tanihi masipala wa xifundzatsongo mi teke xiboho xa ku tirhisana na swin'wana swiyenge ku vona leswaku mi tekela nhlokweni vanhu lava hanyaka vatsoniwa se xivutiso ku ta va ku hikokwalaho ka yini tanihi Vhembe mi swi veke mhaka ya xirhangani leyi muhaxi na vayingiseri ha swi tiva swinene leswaku vatsoniwa I vanhu lava a va hanya hansi ka ntshikelelo I vanhu lava hi minkarhi yo tala a va pfaleriwa atindlwini hi nga swi tivi no ku na vatsoniwa mara hikuva sweswi na vona va ri na timfanelo ku fana na munhu un'wana na un'wana hina va xifundzatsongo xa Vhembe na lava hi tirhisanaka na vona hi swi voni swi fanerile leswaku na vona va vitaniwa va ta pfuniwa hi timhaka ta ku lulamisa swihoxo sweswi swa khale leswi a swi ri kona ngopfungopfu a hi nga va ka tihelo na timhaka ta ikhonomi a va nga ngheneleli muhaxi se loko mi ndla ntirho wa muxaka loyi mi va mi kha mi lava ku fikelela yini executive mayor hina tanihi xifundzatsongo xa Vhembe hi lava ku hlohlotela vanhu lava va hanyaka hi vutsoniwa leswaku va swi tiva leswaku na vona va na xiavi va fanele ku nghenelela ka timhaka ta ikhonomi hi mhaka yo va fanele na vona va na mfanelo ya ku va va kuma mintirho na vona vanhu va vatsoniwa va kona lava hanyaka evuswetini leswi swi ta swi kota ku hunguta timhaka ta mintlhontlho leyi va hlanganaka na tona hi ku tanihi vanhu na vona ku fana na munhu un'wana na un'wana va na mfanelo muhaxi ya ku loko ku thoriwa aka tindawulo tihi kambe ka timasipala na vona va na xiave khale a va ri na 2% sweswi va fanele va swi tiva ku I 7% loko ku va na mintirho na vona va nghenisiwa na vona vatsoniwa lava va nga swi kota muhaxi ku va van'wamabindzu se hi mhaka yeleyo hi rhambi vanhu vo tala lava va nga ta kota ku va pfuna eka siku leri ra mundzuku mi nga ri hlaya ra le ka Minga hi ti 7 muhaxi hi rhambi vanhu vo tala ku fana na leader va provincial treasury NYDA na Million HIV Gap na vo tala va Young Hospital na vona va ta va ri kona va Tshilidzini Special School va ta va ri kona lwendo lwa psychological services
va ta va ri kona hikuva vanhu lava va nga na vutsoniwa va hanyaka na vutsoniwa hina hi ri swifundzatsongo hi va tekela nhlokweni muhaxi. Ni tsaka loko ni twa swiyenge leswi mi nga swi vitana swi vula ku tanihi mfumo miri swi na nkoka ku nambi i ri mutsoniwa loko ri na miehleketo ya ku sungula bindu swi koho swiyenge swo fana va NYDA va National Treasury va ta ku tsundzuxa ku i nghena njhani ka ti-CSD ku u ta kota ku na wehe i vitaniwa ku i ta hoxela. Kambe xivutiso ku ta va ku loko mi vulavurile minduku ku ndleka yini ku ya mahlweni hi ku van'wani ve ri swilo swo vulavuriwa namuntlha ivi swi hela executive man. A swi tani muhaxi loko hina va xifundzatsongo tanihiloko hina forum ya lava va hanyaka na vutsoniwa hi nga rhangeriwa hi chairperson wa vona i vo Makhanthisi ha endla vulandzelerisi muhaxi a swi heleli minduku hi nga ta hi ri na semini kotara yin'wana na yin'wana hi va hi kha hi hlengeleta vatsoniwa hi ti-program ta ku hambanahambana a swi le ku vulavuleni ntsena ma va vona vanhu lava ni nga va longoloxa i vanhu lava va nga tela ku timhaka ta vatsoniwa ti yisiwa amahlweni tanihiloko na vona va ri na mfanelo eka xidemokirasi lexi hi hanyaka ka xona. A hi tseleni mi sungula hi nkarhi muni naswona loko hi kha hi vulavula hi ku mi ya ka vuhosi bya ka Minga ku ta va ku ri kwihi ndhawu ya kona executive mayor? Inkomu muhaxi hi rhamba hinkwavo vatsoniwa leswaku va ta eka Minga Tribal Council kwele xikhulu ivi hi nkarhi wa kahle wa 10 o'clock loko vo va fikile hi ta va hi kha hi sungula a hi kombela leswaku va ta hi xitalo vanhu ngopfungopfu lava nga ka masipala hina wa Collins Chavani. Na mitwa executive mayor ya khensa swinene executive mayor ku va mi ndle ntirho wa muxaka lowu vanhu na vona i xiphemu xa rixaka lexi xi nga hansi ka ntshikelelo swinene. Ku na un'wana nga te mi nga fambi nga mi vutisangi i ri mi tshama mi byela ku na project yin'wana ya ka i le ka mphambo mukhomi yini swa mati mi ta hela yi se hela na sweswi. Hayi muhaxi project yaleyo yi le ku endliweni ku ni progress yikulukumba muhaxi le ka xigani na reserve ya kona yi busy yi le ku akiweni mati ma ta va ma tele swinene ntsena moni tsundzuxa va nga mi vutisa leswi ku a va hi pfuni ku va nga ha endli ti-illegal connections muhaxi na ku xavisa va nga ha xavisi mati mahala. Executive mayor na khensa swinene ka n'wina ku kwengeta. Ingomashi na mina na khona va yingiseni. Inkomo. Bala va hi bula na vona executive mayor wa Xifundzantsongo. Very project leyi le kwela. Leswi a ni nga lavangi va vutisa kambe hi ku n'wi hina hi kokela va vutisi. Very se va tshana hosi gama na swi ku va kuma. Na mina ni nga kuma kwala mo lowu va reserve yi mi vona ku cinca. Hayi ta va kumerisa ta kuma ta tisi. Kambe makankulu leyi va rhandza yona executive mayor. A ku ri mhaka yiwani leswo le aka Xifundzantsongo xa Vhembe hi ku tirhisa na huvo ya District Forum na DC Academy va ta va na summit leyi nga ta sungula hi ya 10 nimixo ka masipala Collins va swa timali ya Limpopo leswi swo kanena na xibedhlele xa haya lava nga ta va ri koho hinkwako ku ri vona leswaku n'we tani hi vatsoni na n'we ma kota ku hoxa xandla ka kheramini na ikhonomi ya tiko ra Afrika-Dzonga. Ku swa humelela ku swi humeleli swi le ka n'we tani va ku va swi humelela ndlela leyi. Awara ya mbirhi ya nhloko ana Hlulani Fanuel Magayisa na hembe yini amutani n'wi vonini Gayisa eka Malamulele eka Minga ku ya fika matiriyani kana hina eka 91.3 FM Nganene FM makombandlela mahungu eka SABC ayavoyameli etlhelo ro karhi mahungu na Hlulani Fanuel Magayisa.